Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi March ni som ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau Iran Indona kalmek ka US le Israel chuan Iran ram chunga lu chila Indona kalpui chu soilang zau zau ma sala tun thleng hi chuan ground invasion chu ala thleng em lawa Strait of Hormuz lama Iran sipai ta chakna chu thriadar mai thai ani ri lawa hei wang hian Khawvel ram tam tak te ahong tamek ka Indona in ahong nat zol zinga India po hatel ve tabok Indo ani som pakhat na thleng hian US le Israel chuan Iran laka missile strike le air strike lom tak tak mai han kalpui chunjom zela Iran lain a chan le na turin Middle East mun rang an la bei chunjom zela United Arab Emirates le Qatar ta chuan Iran hian air strike manga min bei chunjom zela wangin red line apel toni tin han puang ve tabok Masa Iran chuan hatulani phot chuan missile strike manga beipui thak na han kalpui mek chu engchen po kalpui ngai don ma sela kalpui chun zom mani zel donani ti anpong ve thunga war expert ta chuan ni som chuang zat mai hein dona hi kalpui ni to ma sela ramlian tak mai Irana ram hroi tu te thak thlengna tur le US war gol zong te ti hlo tling tur hian van borok lampanga tanga beipui thak na air attack hi anathayang berin kalpui ni ma sela ground na lu chila Indona thlengani lo chuan US le Israel hian anthil tum thren khat te ti hlotling ma sela anthil tum zong te ti hlotlin na tan chuan atok zodon lawani anti amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane Ole Indo chanchina kan lut ngal deuh mop mai thina tun trum chu Indona hian eng tiang takin nge ngonga nei mek ti hi han thlir masalok teang The Financial Times le Economic Times ten report an pekatang hian han khai khom taila Iran Indona hi nisom chuangjat mai hanita in remna lam hoya in tharum thoa in beiton na lam chu alana sajok lea Yemena Houthi salpol ta chuan Iran thlop turin anin peiti ansoya surprise attack an nei donani ti vau khan na anti chok boka chu chuan tuipuya sumdong long te jinvei wa theina kong om chun thren khat ta chu nacha takin atiral tridona chu chuan Khawvel pum in sumdon ton na global marketa ngong lian tak aron nei zui le dona mase Houthi ho te hian eng tiang takin nge surprise attack hi han kalpui dona eng ram telaka nge han chet don tiro chu chiang taka soilan na anla nei rilo hane Mase Houthi so te hian effective taka anchet theina lian berle antana chance traber chu Gaza Indona boruak lian tham taka akal lai khan an lo lan tir towa chu international shipping route ti buai ania chu chuan tuipuya jinvei wana le sumdong long veiwak tetan harsat na athena chu tiang harsat na lian jok chu Houthi ho te hian siam antum ngai tura an ngai bok ane Tichuan Iran point sipai ta chet dan tur chungchanga thutluk na siam tu ber supreme leader hunrei takanei tolo nuwa Ayatollah Ali Khamenei thak tu tur afapa Ayatollah Mostaba Khamenei chu member somriat pariat omna expert committee nan thanfel nuwa nimin March nikwa khan Iran chuan official in Mostaba Khamenei hi Iran supreme leader tharani thu hanpuangta US le Israel chuan Supreme Leader thar Iranin anrot le hi anpompui don lo ti anpuanga President Donald Trump chuan Mostaba hetianga Supreme Leader tana ruat anile ta hi Iran thilti sual lian tak big mistake ani hatia The Financial Times chuan President Donald Trump le Prime Minister Benjamin Netanyahu ta chuan Mostaba hi hroi tu nem le ngil nei tak ani don lawa Iran Supreme Leader Thita Ali Khamenei ai ma khan sakhuana kai noya thil kalpui fir fiak du jok le mipui telaka nun rona lama po nasajok fea mipui telaka nun rona lan tir du tu tura an ngai bokani hanti tichuan US Operation Epic Fury le Israel Operation Lion Roar awang hian Iran chuan har satna lian tak tak mai hantoka heng dolet na tan hian Iran hian thilman pathum hanaya chung ta chu missile le drone manga Middle East biala US le Israel thurol pui ramdang te nasataka be ania tichona panhina chuan sumle paile sumdona lampang kai noya Khawvel cho buai ania
chutianga until tumjinga chuan effective dober chu Strait of Hormuz sa tuipuya sumdona kongpui shipping route poimo tak mai dancha antumek hi hania Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ta chuan ni khatlek kalta tangkhan Strait of Hormuz chu kharani thu hanpuanga sumdong longten Middle East atangin oil an phut chok thaitari lo hani chu chuan Khawvel natakin anghong tan meka Khawvel puma oil man asang chohlea barrel khatman chu US dollar za somni vela akai chhota dor mai hani The Financial Times le Economic Times ten report anpek chun zomzel dan chuan Strait of Hormuz a thilthleng mek hian ngong le hrin chua thalo le poitak tak mai hanai meka Khawvel ramdang te boina mai baka India thlengin aron kangkai meka tuna hian India stock market nasatakin atlan hiam tamek ani India stock market atlak niam dan hi Sensex le Nifty tangin hansoilok taila chanchin kan buat sailai March ni som thleng hian Sensex le Nifty 50 te hian kumkhat chunga an niam ber hun an thleng meka Indona tran ani nuloka tangkhan niam lama pana tuna hian 3% vel lain an niam der to ani 3% hi atlem hle mai kanti mai thaya mase hei hi tlem chelo tak ania Indona tran ani tanga nireilo ta chungin India chuan sumda khamtu timaila sumdona lampang kai noya investor ta sum Vaibel chatluk ledingon singkhat sangruk vel zat mai hachan der toa hei hian hun reilo tea India mi puitelaka ngongaron nei ngaldona inflation lian tak athleng zui turangai ani Middle East Indona wang hian Indona telve mielo India hian engwangin nge stock market hi atlak niam doi mai ti hi zona poimole tamber ani zui ngal zata pakhatna chuan oil man sangchho mek zel hi hania India hian tuyal thailam pangchi oil amamo zongjong hi Khawvel ramdanga tangin abik takin Russia le Middle East atanga alei deuh vek ania India in oil amamo zongjong atanga chuta za somriat pangavel hi ramdanga tanga alak lu import ani wangania tichuan oil man ron sangchho zel hian India economy sumle paidin mun chu natakin hanghongta hani The Financial Times chuan oil man hi barrel khat US dollar za som ni akai chhotan meka chu India paisa chuan cheng sing khat sang khat chuang zat mai hani towa hei hian inflation anti paisa hlutna ta niama thilman na sataka asan chhona chu asiam lian hle thaitura angaya economist ta chuan thilman na satakin asang chho hluayang ti hi lauthona lian tak anaita oil man sang chho mek hian India rampuma oil chau nilowin thilman engkim mai tisang chho vek thaitura angai boka Strait of Hormuz hona Indona ti topa Middle East atanga oil tamjok phurchua zungjung ani lo chuan reilo tea India mi puite anghong ngei donani hantibok tichuan international currency exchange rate India paisa hlutna chu US dollar laka atla hniam ta doi mai boka tun nai kumenga mozat kalta chunga US dollar laka India paisa hlutna ahniam ber hunlai kantheng meka Ripuin Khawvel atum lai po khan India paisa hlutna hi US dollar laka hetiang hian atla hniam ngai lowa atlang puin US dollar khat hi India paisa in cheng somriat panga tanga somriat le pariat inkara awm deurang thina masetuna hian India paisa hlutna atla hniam doya US dollar khat chu India paisa in cheng somkwa pakhat le paisa somsari pariat ani mek ani chuan enge poina nei vakti kan ngai tu mai thaya investor te abok hei hian ngong nalutuk mai hanai meka The Economic Times chuan US dollar laka India paisa rupee hlutna anhiam tial awangin ramdanga tanga India sumdong lian te thangam jan theitalawa an sumda kham timaila sumda kham tu investor ten India market atangin an sum hanla chuaka an sell off na sahleni ti an report ani ti chuan kanskret thiamol samdan ber tur chuan India stock market tila kansum le pai virvel na chu nasatakin anghongta US dollar laka India paisa hi cheng khatlek point anhiamani chuan ramdanga tanga sumdong lian Vaibel chatam tak invest trin tan chan na nasatak chuan athlenta hani The Times of India analyst ten hansoidan chuan market le stock exchange tlaniam mek hi short term correction antimaya hun reilo ta chunga ta na tlak chiat na ani thaya Indona top wata oil man anhiam leni chuan stock market po hi aron in recover le thoi tura an ngai ani tin The Times of India hian an report bok ani tichuan Indona tran ani ma khan kan chanchin thara kan ron report towa Khawvel economist te sumdong lian ten Khawvel mundanga Indona ai main Middle East boruak an thlir thup na chan chu hei hi anita US le Australian rol na wang ni ringot lovin Middle East atanga tuipui kaltlanga oil phur chuana kong chu abuayanga
chu chuan Khawvel stock market hi na takin aron soi nging thei ti hi hanlo soilok towa chu tuna hian athleng dik tamek ka Middle East Indona hian India direct impact anti direct abom shipper te torna engma thlen lo ma sela sumle paidin mun economy lama ngong lian tak anei meka chu economy lampanga India mithiam te luti haitu ani mek ani hetiang harsat na hi India chau hi hatur tu nilawa international stock market a ngong lian tak anei meka Khawvel ramro puya piangin anturna ani soitur tam tak lom ma sela hetilam pang hi chu dutok phot maila he Indona kalmek hi Khawvel le India na tor dan chu kan shafia thiam thokhat tura ngai phot teng ti chuan ran chuan Khawvel poen khoi theina lian ber chu han khachiang hlea chu tianga anche chuijal chuan international community te hian US le Iran laka international community te hian pressure na jok anpe kan bei saya Africa News chuan oil lama ramho saberber ta jingami United Arab Emirates le Qatar ta chuan Iranin an laka air strike ala kalpui chunjom zelawangin red line Iran hian apel tani ti an puanga Dubai khopuya US consulate chu drone strike mangin janthim hnuaya bei ania nizan le tukin lamtheng khan Iran chuan oil lama hausa berber Qatar te Saudi Arabia te United Arab Emirates lam hoin drone le missile rol te ala tir chok chunjom ranga ti chuan UAE le Qatar te chuan joint declaration an siamta tuna chuan United Arab Emirates le Qatar te chuan ngai danin nang kan nei ta tuna hian Iran chuan red line apel towa khoilam hoin nge chet tur ti po athir sang tolowa tunge an ka han bei tur ti le khoilam hoin nge an ral thum ta chu an tin zon don ti hriat tir tu an compass chu an hlota ne hanti UAE Defense Ministry chuan Mars nili tangkhan Iran hian rocket le ballistic missile mangin kanram chu nasatakin handon kapa civilian te munma te civil infrastructure tam tak ti chia tan nei towa zan khachung ringatin ballistic missile pathum le drone za somni pakwa zat mai handon kap chuaka heng zinga za somni le pakhat chu lo dan cha ania ti chuan in doutran ani tangkhan missile za somret pakwa vel zat chu United Arab Emirates lam hoizong hian Iran chuan andon kap towa chung zinga za som sari le panga ta chu dan cha ani towa drone ringot po zakwa somli le pakhat zat mai UAE lam hoizong hian andon tir chok towa heng zinga drone zariat som sari le paruk ta chu ti chiat aloni to ni hanti ti chuan UAE Defense Ministry hian an soizal dan chuan an mel maramang mai in cruise missile pariat ngot mai mangin meron kap to boka heng beina zongjong a hian Pakistan mi te Nepali mi te Bangladesh mi te kanram chunga mi pathum lai mai hanron ti hluma kan khole tui pakhat nunna chan aom to boka ti chuan civilian poisoilo nunna chan zat pali hantling towa kanram in rel bol na zalo na satak Iran chuan anlan tira international law an bo chia kanram in ven himna chungchanga te security chungchanga te kanram mi puite borok monom jok noya hanom thaina tura Iran changlet tur hian international law noya dikna chan vo fam kim kan nayani hanti heti la hian voin chun darsom pakhat vela khan The Guardian in live update an nei dan chuan atrulani phot chuan Iran chuan missile manga beipui thak na chu chunjom zel han tumani ti ansoya Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan kanram hi atul hun chung chu beipui thak na chunjom zel turin ain peyani hatia US thurol pui Gulf state telaka hian beipui thak na kan kalpui chunjom zel dona mase civilian infrastructure te Iran chuan targeta anai ngai lo hati heibaka hian in biak na le in rem na lam hoizonga Iran in man la ti chungchang le President Trump chuan chulam hoi chuan ngai tuana haseng tolowa Iran tan hian in rem na tan hun atlai to ni ti alo sai churon chang le tin US nen in rem na siam tura in biak na le kanram chunga kanthil nei chi rang rang chungchanga in biak na US nena kalpui chunjom le tur hian kan agenda engma chutiang chu hom to lo shrim shrim ani hati PBS News in an report chunjom dan chuan Iran foreign minister hi media ronin lan tamber ania masetuna hian khoya tak ngeom ti hi hriat anilowa Tehran khopuya omani ti Iran media ta chuan an soya chuti rol chuan air strike lom tak tak awangin Tehran hroitu ta chu location him tak tak mai Tehran khopui hnuai le hnuai thuk taka bankara te hanom thrina Abbas Arakchi po hi athu soina mun le background atang hian bankara aom nia hriatani hanti The Times of Israel in hemichung changa report an pek dan chuan Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan American tenena in biakna hian Tilton hriat thalo tak tak mai tam tak kan nei to ni hatia nikum jun tha in biak na zongjong tele tun hnaya round tam tak ram thrang thrang kai hroina hnuaya
in biak na kan nei to na te hian engma ti hlotlin ani lo wangin he Indona hi achuaka chu wang chuan Iran chu he agenda in biak na tur chungchanga hian aum to lo hati hei baka hian US le Israel chu tummu malpon nei to lo wangin haron chua boka US le Israel ta chuan in do tan ni opening strike a khan lo chamna lian tak an hmuwa Iran rama sarkarin thak danglam na chu an bei saya ma se hlo chama tuna chuan na satakin minla beizel ma sela chung chu hatheng don tolowa tum nei lo ani to ni kaini ro chuan missile manga beipui thak na hi eng tianga reipo kalpui chun zom ngai don ma sela chu tianga tan chuan kanin pe hle ni hati heti lai hian Iran Indona chungchang le a kai hnoya France po thuk zokin ain roltan meka France President Emmanuel Macron chuan Cyprus kanin do thlona te mangin kan thurol puiram tanen Indona tanga long tam tak Strait of Hormuz sa tangkhang mek tuipui kama omek ta chu ven himna thatak petur le support mission poimo tak nei turin France chu ain buat sai mekani ti apuangta Emmanuel Macron chuan Mediterranean tuipui khochak lampanga Indona nasatak kara hian ziom lampan tir turin theitop kan chuadona Khawvel harsana thlen tu oil phur tu longtam tak te chua zalen ani theina turin mission poimo tak kan nei don ani hati The Guardian chuan Strait of Hormuz si Khawvel pumpuya oil lama sumdona zongjong mun nga thena mun khat chu Strait of Hormuz kaltlang hi ania Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Naval Force 10 hetianga tuipui kaltlanga oil lampanga Khawvel in sumdon tonna kongpui lian beran dan cha hi thiadar kantum don ani hati US President Donald Trump chuan helai mun hi thiat darin US sipai te ven himna hnuaya awmekani ti apuanga mase hei hi adik chialo ni na hriata Strait of Hormuz paltlang thailo hian Iran IRGC Naval Force 10 Strait of Hormuz si anla dangchun zom ranga Khawvel ramsang trang sumdong long tam tak helai muna hian antang khangmekani tin an report bok Hemison poimo takhi US le Israelin Iran laka beipuan thak meknonen hian inzom nilo masela European Union member tam tak te French mission hi thlop turin anin buat sai meka he mission kalpuitran mai tur hian Cyprus European Union member ramsang sang te fighter jet lom tak tak mai chu anding thar furto ane France le European Union te hian US le Israelin Iran laka beipuan thak mek chu anzomani ti puanglo masela Strait of Hormuz si honantum donani chuan IRGC Naval Force tenen anin bei angai dona chuan lo thailo in hein dona hian Europe ramte abarlu dona Iran nen direct in beina tanna turang tluk ani dona heiwang hian Europe ram Iran missile ten aka phak Europe ram sang te chu air defense lampanga in buat sain van borok lampanga tanga Iran beina lowam theite lodang chaturin ram sang air force te in six soina lian tham tak tak mai hatheng mek bokani hanti The Guardian hian an report zel dan chuan Greece shipping minister chuan Strait of Hormuz sa thilom dan chu ahlaomin athalo hleni ti apuanga US le Israelin Iran an beitana tang khan tanker tam tak chu tuipui kongpui poimo taka hian antang toa bom pakhat lek point afu chuan longpum pui kang chevek thaitur oil tam tak phurtu te long engemozat chu tuna hian antang khangmeka he mission hi France le European Union member ramte hian an kalpui ni chuan Khawvel ramsang sumdong long oil phurtu long engemozat chu ahim don lawa IRGC hian French le athurwal puite warning na tan ka an threlawang hantibok hetiang kara hian voin choma dark wale achan vevela khan The Times of Israelian report an pek dan chuan US President Donald Trump chuan Iran Indona hi rang takin atop thoi thaya Mase oil ti boina chungchanga hian inrol na annai chunjom zelani chuan US baina chu nazokin atheng donani ti asoya President Trump hian voin tholenia atusoina Iran laka Indona kalmek chuan hunrei lote chau ao to mai theni ti soilang masela Islamic Republican anram khroitulu beratana anthan hotline Supreme Leader Noya Khawvel oil supply te ti boi chunjom ani zel chuan Indona chu anasa takin azwal theni ti apuanga Mase Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Indona chung le Tehran laka US le Israel ten beipui thak na anlakal pui chunjom zelani chuan Strait of Hormuz si tu main an honglawang hanti Indona in huanga zawmek zela Iran thlop militia hotelaka US chuan Iraka air strike kalpui tanta The Times of Israel chuan Iran ramchung mun tam taka beipui thak na US le Israel chuan lakal pui chunjom zelin
มุนตินมายาบอมพวกทอมเชียตูนาลอมเร่งนักการะUSจวนอิรักอิรันทบฟิรเฟียกปอลเล่เฮลปอลจะช่างเตลกาใบปุยทักนักกลปุยินอิรักอิรันินัทบมิลิวเซียเฮาตจูนัตตะกินอันวยเมกาโรเกตันกาชวนน้ำมุนเตรัลทัวมันดาคมน้ำมุนเตเลแห่งมิลิวเซียเฮาเตนจันมุนอันขวรนะมุนช่างอันเกมเตมิสไซลดาคมน้ำมุนตจูนัสตะกินบอมเชียตันิตัวแห่งมิลิวเซียเมมเบอร์ซิงามีฮีแอร์สไตร์กลปุยไว้ขัดนาเฮียนนุนนัจานสมทุมาอินอันตั้มโตโจกันเอฮัติเฮติรัลเฮียนอิรันทบมิลิวเซียเฮาอิรักมีตจวนทุชัวเซียมินUS in airstrike karon nei hi hanem heta kan laka beipui thak na van borok lampanga tanga US in aron kalpui hi ati sual lian takania Middle East pumpui tom chuak tu Indona chutran ani donta achan chu Iran Indona hian kaini hian in rol na kan nei lowa ma se kan poi khoin US chuan kan member fighter palilai mai han thata chung kan member tathisan chu athlonin halwang don lowa Middle East pumpui tom chuak tu Indona chutran ani donta US le Israel te Iran te Indona hian kaini resistance force tele Iraq chu ain barlutani anti Iraqi newsin hemichung changa report an pek dan chuan Iraq US airstrike hian target berta chu Popular Mobilization Force PMF te hania hengmi te hi Iran in thlop le athuam chak te hani boka US laka vaukhan na trumtam tak in do chung hian an soitoni anti Milusia ho ral thuam da khom na mun te bom chia tani wangin kangmai chuaka haibaka hian missile da khom na US sian an bom fu wangin nasatakin apuak dara ache vela mun tam tak ate chia van borok lama mei khudum tak achongun nguna Milusia ho te hian an member pali an thini ti puangma sela hei aya tamdai hi nunna chana nom rinania US in abe chunjom zelna le Milusia ho ten an chanlet na wang hian voin hian no dan Iraq pumpui chu he boina hian atom chuak vek toni hanti US le Israel bai pui thak na Irana alakal mek zela Iran ramchung mun tam taka abik takin Tehran khopuya te bompok le missile pok chu engtiklai point shriat tu raum deu renga bai pui thak na hi achol meulawa Lebanon chimlampang le an capital Beirut khopui lampanga po Israel sipaiten air strike kan nei na huam chin chu an zauzel boka heti rol hian tuntrum chu Iran athil thlengtele Lebanon lama thil thlengte da tharin Khawvel in aboi puile India point harsat na atopa mek Khawvel media sang ten an focus ron thup mai Strait of Hormuz sa thil thengle chumi nanghong thil thleng lian thamte kan han report ani